Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία ηχή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. حمد يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل رحمة وغفران خطايا عبد الله الرافض مشهد الطوية والكرهية ولكي يرتب رب النفس حيث صديقنا يستريح الرحمة الإلهية والملكوت السماوي من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا نسأل. إلى رب نطلب Η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία Ανάσταση του κοιμηθέντος νους Ιησέ Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπτονται του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε σου ελπίσαμε και ευλάσαμε, συναντήσουμε και μαθήσουμε τα σέντολα σου, ελέησορμε, Κύριε. أنا لك فخر باسمي فإن التمست حقوقك ارحم يا رحمن. Σώσιμιε, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, ελέησον με, Κύριε. عاطفة قلبي يصنع فرائدك إلى الأبد من أجل المكافأة ارحم يا رحمتك. Έκλεινα την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαδάμιση ελέησον με, Κύριε. إنه وقت للرب أن يعمل فإنه نقض شريعتك ارحم يا رب. كانوا شركا الذي لا بداية له وروحك الكل قدس الصالح والوحيد الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين